Hello guys, ni wa muhungu wanyu bita Mbate tubagezaho imari za buri munsi. Uyu munsi rero kamperereye hazwi nko ku Gasaraba hani Kanombe ahantu bita kuri Kwetu apartment. Ni ngewe ubagezaho imari z'umunsi zimeze neza cyane. Mbagezaho amazu, abagezaho ibibanza bigurishwa, nkabagezaho n'imodoka zigurishwa, ikintu cyose narahiye kuzarangibagezaho buri munsi ku munsi. Uyu munsi rero kaba nabazaniye imari imeze neza cyane. Ni ikibanza kirimo bibiri giherereye hano ku Gasaraba ahazwe nko muri Kwetu. Ni ikibanza kiri ahantu hameze neza cyane. Ngwino hano kamerama, murakibona ko ari ikibanza kimeze neza cyane. Murakibona ni ibibanza, ni ikibanza kimwe ariko kirimo bibiri. Ni ikibanza kimeze neza cyane ushobora kubakamo itaje cyangwa se kadasiteri zikaza zubatse neza cyane. Ni ikibanza kirimo bibiri, murakibona neza. Gusa mutwihanganire yuko hateyemo imyaka y'abandi, ntabwo twabashije kukigeramo ngo tugitembere neza, ariko ndakeka kameramani ari kubibona neza cyane. Iki ni ikibanza rero gifite ubuso bwa 587. Ni ikibanza kiri ahantu hari umutekano, kimeze neza cyane. Wifuza kuduhamagara, wifuza ubundi busobanuro, waduhamagara kuri izo nimero ubona muri screen yawe: 079 24 23 621. Iki ni ikibanza kiri ahantu hari location nziza, hari view nziza, urayibona. Ni ikibanza kiri ahantu hari umutekano umeze neza cyane. Okay, sawa rero ni imari najya mbereke. Wifuza ubundi busobanuro, kwa nanone mbasubiremo nimero wadushakiraho: 079 24 23 621. Iyo niyo nimero wadushakiraho, ubundi tukakurangira imari wumva wifuza. Bibutsa yuko tugomba kuzajya tubahereza imari wumva ukeneye, usibye yuko watwandikira ku mbuga zacu dukoresha imbuga nyinshi cyane. Dukoresha Instagram, TikTok, Facebook ndetse na YouTube. Aho hose wahadusanga. Amazina yacu ni Mbate 250. Iki ni ikibanza cyiza, ngewe nakeka ko ari imari y'umunsi. Ngomba kuzajya mbagezaho imari z'umunsi zimeze neza cyane. Murabibona ko ahantu hagari kabisa. So sawa, ciao.